sembah khoi kum unong yarap lani kum unong aibor yanga bat yapi ki banget kat kum ke gospel ke jung Yohanes kal nang ke bakat real ke khat ke san u Jesus Christ u yakran bat ki senran bat hakani ke jing yakran ngi i ke ni ke kenten u Jesus ong henre mentangan salet no syauta bala pha yanga don tian api ubakali yanga shano men salet henre namar bangala kran ni ki eru hapi ka jing ngosi kala pendap ya ga donot ke jongpi henre nga yet hu ye ke bashisha hapi ka mentoy api banganga let no namalada ngam let no uta unong pentingan unong wan happy henre ladanga let no ngan pa ya u happy to gaktien ke jong blake yet hu ba Jesus Christ u yakran bat ki senran bat hakni ke jing yakran u Jesus Christ u ong ba un salet no wala ki senran kim la ban sot hu ya ke kentien wala kim shim la kli shanu try men let penban kani kala pen si ya ki senran namar baki sot hu ya ga jinkmen ringkat baru try Jesus ka jinkmen ka jingsngan ha ka jing don ringkat ka jong Jesus Christ pada bau Jesus Christ wangan let no kani kala pen si ya ki senran baru Jesus Christ wangan let chauta bala pha yanga fin puli hakini ki lightly ki dekat niyo i ya ublay lai ha away ha ka bau Jesus Christ wang ngan let chauta bala pha yanga ka ba mod ukpa namar ukpa upha yo khon shagni ka perthai kumbaga tien ke jong blake ong na bo bleu et kata-kata ke perthai kat bul IT no yo khon bala kha marwe hang ni Jesus Christ ngan let phai pat chauta bala pha yanga bat nang ta wong kabha yanga bangan let no namalarang ngam let uni unong pentingan ubalong kawai pat ke kerteng ke jong men sim bakhoi u Jesus Christ wong onom la ban wan nganom la ban pha ya u shapi ti hang ni ka tien ke jong blai ka ong ba ukpa upha yu khon baru khon upha yu men sim you try but hang ni ka tien ke jong blai ka ong ba Jesus Christ ong ladangan ngan don sa rengkat bat phi ha ni ka pertai nganam la ban pha yu men sim namar giyo i halagi jong ki ayom lani ki ya ki jong ukhon lani ka ya ka jong ublay pa ublay ukhon bat ka ya ka jong ublay men sim hagri ka slap perthai bada shisha u Jesus Christ hadien bula let no kumba ula kular ula pha yu men sim bakhoi or new men sim bakhoi ula one aga por jong ka Pentecost aga bagaktian ka jong blay kong la pendap ya ki shispa arpongot ki badan aga kamra ka bahaneng ha ka baro kila yo pediang yu men sim bakhoi baro ki banget yau Jesus Christ kila yo pediang yu men sim bakhoi timetang akwa ba fin sot hu bangidon ha ka ya ka jong men sim bakhoi bala daga day ngi begin pediang yu men sim bakhoi ka day mentah Lada day yang ibangin mat ya ga bor ka jong men sim bakhoi ka day mentah Barhang ni Jesus Christ ong ba une unong pentingan hagawai ba kentin unong yarap ka English Bible kong a helper unong yarap if I do not go away the helper will not come to you unong yarap unong wan shapi ikendiat kani ka jinge pulis pang umen simukhoi kalong ka jrong henry hakani ka ski ka bamenta ngin petek tang ya ka jinge rap lingba umen simbakhoi namar baro na pdeng jongi inon kaman sngoth ba klem ka jinge rap ka jong umen simbakhoi ngin nomla banle ai hakani ka perthai ngin nomla ban job ye ka jing pensoi ngin nomla ban job ye ka jing tenju
Nginom la ru ia ke ban syakri yo blay ha ke rukom ke bapdiang hon na kemat jong blay. Jingan ay pi da ke nuksa leng ba uji sukres hi. Uji sukres ulalong ke nuksa ke ba kraw. Na marhaba uji sukres ushim ya ke jinglong breu. Ula shim knang ya ke ban pen i hangi ya ke lenti. Kumno ka day yangi bangin yeng, bangin yad, bangin syakri, bangin ke jing hagani ke slap perthai. Kaktian ke jong blake ong bau Jesus Christ la fin puli haga gospel ke jong Lucas kala nong ke balai kadkhat ke ba arpu ar. Kaktian ke jong blake ong onda u Jesus Christ ula let shawa Jordan ban syapin baptis do Yohanes. Kaktian ke jong blake ong onda ula let syaga jing pin baptis bad haba ula kiu no na ke jaka kat ba udang dwai la play ke benang ong ke Bible. Baru mensim bakut ulawan ban hiar hau haga durmet kum kaparo. Bat kaktien nabneng kalawan bat kalaong melong ukun jangau ba it hameng askob ha e. Kaktien ka jong blay ka ong mensim bakut ulawan ban hiar hadin bau Jesus Christ ula pendap ia gajing pen baptis. Kani kalong kawai naga kubor ke bangiran kamban yo hoi uji sukres non kamban kalaga bamut nomor jule pop nre bangi crunch pang ka jing pen baptis hi kadai ka jing mi na ka jing kalaga bamut Yohanes wielap ya ka jing kalaga bamut bat kat kita ki banget bat ki bakalaga bamut lapen baptis ya ki kai ke bangakwa bat onggalong ba yanga bat yepi hadin bangila nget berhadian bangila kela ke bamut. Ngiron kam ya umen simba khoj haga jingem gajungi. Ngiron kam ya umen simba khoj. Lesi filapan ong o baro ki balanget hau Jesus Christ. Ngila yo ya umen simba khoj. Bagata galong gajing shisha. At kum gaktin ke John Blaine ke Bible kong Ephesus kalanong ke banding kong lefin puli haga shiti Ephesus kalanong ke banding kong. Fin syam bagaktin ke John Blaine ke ong babaro kibalanget hau Jesus Christ kibalayo ke jing siuspa layo kilayo ken ya ga sharp ke jung ben simba khoj kat kum Ephesus kolong meningkong kat khat ke bakat lai tin ke jong blake ong ha ma piru aba filio sngoy ke tin ke jing shisha ke gospel ke jing pen em jong pi ha uba aba pilanget ru la shan sharp e piro ben simba khoj ke jing kular abang ingat ni yo ke sharp ke jong ben simba khoj rengam krentang syapang ke sharp ke jong ben simba khoj kren syapang ke jing pendap ke jong ben simba khoj nama kadon ke jing per apreng ke jing yo pdiang ye ke sharp bat ke jing yo pdiang ye ke jing pendap ke jong ben simba khoj lese ngila ye ke ban pet kham jili na ke benta kata ke jing per henrenga kwa ba fentep ba u Jesus Christ udon kam ya gajing pendap ke jong men semba khot pada shisha men semba khot jong bleu lawan hiar ha u Jesus Christ men ba udang nyat ha gadi ke slap pertai bat ke ba u Jesus Christ ule kalong bet da gajing alam ke jong men semba khot la fin puli ha gadi ke lenong ke balai i bala pendap yo Jesus Christ do men semba khot tang ha ke lenong ke besau i ba umensim jong blay u yalam yo jisu shakari klau hadu ba unsyong saupo sngi saupo miet haga jing duai bar hangta u jisu Christ ya kendu ya gajing penshoy henre u jisu Christ la job ya gajing penshoy bale namar ba ulong u badap do umensi amen bun sin ki bre ki persang ban job ya gajing penshoy dalaga jongga bor Lalu persang ban job ya gajing pencoy dalaga jongga bor ngala ban ong shispa na ga shispa lati kena ba fen sharem lesi fila ban job kendiat por rehadu ga bakut fen sharem larau Jesus Christ don kam yu men sem ba khoit na ga benta ban job ya gajing pencoy ban job ya gajing tunjuk kan utam mangha ban mapi ka Bible kong la yalam yu Jesus da umen sem shagari cloud hakabala penshoy u penbandu Jesus Christ shumlahap syaga jing penshoy kini kadi banlong kawai naga jing sngoth ho ka jungi ya ga jing don kam umen semba ko ha ga jing em ga jungi
Tadi nanti kedau ngitip bangi im hari ke pertai, nginum lah ban light naik ke jing pensoi, nginum lah ban light naik ke jing tenjo. Kat padang don ke pertai hi ke jing pensoi kawan, ke jing pensoi ke don. Marsen ki men step, marsen plate ki kmat, nilai kendu ye ke jing pensoi. Jesus Kristus hikai kesenran banduai, wat yalam mengi sya ke jing pensoi. Nrei sumar ngi ke besneu. Katu kadai ke jing duai ke bapen iye ke jing angnot ke jing bagian light na ke jing pensoi. Namar ke jing let hi sya ke jing pensoi. Kalong ke dau ba ke bakrau jong ke jing syaram. Himdei ban let hi sya ke jing pensoi. Henrei le pem let hi ru ke jing pensoi kawan. Jesus Kristus klem let hi sya ke ni ke jaka jong ke jing pensoi. Henrei le yalam do men semba khoi sya ke ni ke jaka bala pensoi u ha ke ta ke jaka. Wat ha ke jaka jong ke jing duai. Unong pensoi uwan, dan terkedau kamut setia tang belalet jing seng, nginum ye kendu jing pensoi syo. Hake jaka ke bangi duai, hake jaka bangi syakri uble, wat hang taru pila ban ye kendu ye jing pensoi. Jadi nak terkedau lada uji supres hake por jong ke jing duai, unong pensoi lawan pensoi u kadu tam yang abar je pi. Jadi nak terkedau ngidon kam ye ke jing pensai bor ke jong pensim bekut. Iron kam ye ke pendap ke jo men sim bekoi. Iron kam ye ke bor ke bena u men sim jo blai kenang ye ke bangin la ban ye le persya ya unong pensoi u syaitan. Namar om daga buat badam daga bor ditang do men sim jo blai. Amen. Daga buat daga bor do men sim jo blai. Dan fi persang ban le daga buat fi persang ban le daga bor fin syarem. Hon ki breu ki syarem baki ong le kum do namar bangi telat. Dia nak dapat fit telat, nak dapat film khat yo men sim bo un pendap ya ke jing em ke jongpi. Lalu filong ki berdap do men sim bo ko nyanong ye pi yen la bet ban job ya ke jing pensoi. Compare ke jing pensoi ke krau kat do baro kilong ki bala baru men sim jong blai. Bar ke tien ke jong blai ke ye tu. Ba u Jesus Christ om tang ba u job ya ke jing pensoi do men sim bo ko. Reu Jesus Christ haba usyakri yaga kam babha hagani ga pertai haga ba penkia lani yalap lani pelat yagi beri ga syate syakum baro ga jing syakri ule daga boru men semba koi ilaban I hagani ga lenong ga basau gospel Lukas ga dekat ga bakat pra Jesus Christ upuli ga ni ga kentin ha synagogue namar kani ga jing plaga jungu ya ga jing shisha. Jesus Christ uang mensim utrai uhanga. Nabaula pensleh yang ya ga banyalap ya ga gospel hagi beduk. Banyalap ya ga gospel ru don kam ya ga jing pensleh mensim bakoi. Ulapa yang ban penbenai ga jing pelat hagi bala set bendi. Ban penbenai ya ga jing pelat ru don kam ya ga jing pensleh. Bad ye gajing penpet pat ye ke bamatla ban penpet ye ke bamatla ru Jesus Kristus dan kami gajing pensle ban pelat no ye ke bala ban ke shitom ban penbenai ke snama bepediang hon ke jong utrai kini ki kentien ke Jesus Kristus upuli yaladi namar ba gajing syakri ke jong Jesus baro hagri ke slap pertai kadai bait lengba gajing pensle umen sembako. Hallelujah. Hering aku apa finken mah ya kini kowe. Ba umen simba ko jong blai. Hagapor ba Jesus Christ udang nyat hagani ke slapur thai. Umen sim jong blai umpat shimlawan na ke benta baro ki breu. Umpat shimlawan na ke benta baro ki banget. Henry uwan tang na ke benta ki katto katne kumbakalong ke testament ke berim. Namar umen sembakot ujuan ban pensle ya ki breu ki bakirpang naga benta ke kam ke bakirpang kum ke nuksa u Samson udon ya ki pensle umen sim u David udon ya ki pensle umen sim u Samuel udon ya ki pensle umen sim bat kum ta terter Henry ombaro ki yo ya umen sembakot haga testament ke berim. Dia wat haga pon bau Jesus Kristus udang nyai leti ke pertai ya umen sim om parshim la ai ke dok baro. Dena ta ke wat apa ki senran ki don rengkat baru Jesus. Kim parlaban yo pediang yo umen sim bakoi. Dena ta ke wat apa ki don baru Jesus. Ki tiap baru Jesus. Ki yat baru Jesus.
ki syong ringkat baru Jisu penban kim long ki bre ki baklan ki long ki bre ki batlat ki ha bon sien ki klet ye ke jing kai ke jong Jisu bon sien u Jisu u haban sneng ye ki bale namar kim ken mau wat ye ke bau kris ulah hikai ye kiru ke jingat ke jong ki keret but what haba ki kren da kata ke jing syong shit hapo jong ki kren ki kentien ko maong Petrus bada lele ru unom len yo jong kenrat penban u Jisu Kris uladapan yo ya kata ke jing hap no ke jong Petrus baru Jisu lo ong menselen yang alai sien bad mentip ya kata anda lakin iu siar bada shisha u Petrus lo long kumta leba u Jisu Kris u yetu lupai ke jing hap ke jong Petrus u Jisu yetu lupai ke jing hap ke jong Petrus namar ba u Petrus u shania halaga jong kabor jadi terkedaw lada u Jisu Kris u kren lupai ke jing hap ke jong Petrus nagadaw ba u shania halaga jong kabor namar ba umpat shimla yo pediang yo men sembukoi ngakwa ba fintep ba kani ga juk ke kentien ru kala banlong yang abat yepi wala rengi ong nginom len yo try nginom pai dien hinre mangi ki ba ong nginom pai dien mangi ki ba ong nginom len yo try penban ngin long kumlong Petrus ngin len yo ban ngin pai dien ban ngin hap ngin penjak buram yo jadi nak kedaw u Jisu Kristus so biang ba u Petrus mde nak kedaw ba kwa ban buat you try henry kabor ka jong breu kamla namaru breu ulong lupa ujing tau belahap ubala du no e ke buram ke Bible ka ong baro ke breu la lepap bar kila du le nai ke buram ke jong blai kata ke buram ke jong blai ke wen ke buram ke jong blai ke bor ke bela pen ko hau breu la du no e kata dan tak ketahu pengen job ngidon kam ya ke bor ke banau blai kita ke bor ke banau blai ke dai ke bor ke jong men simbakoi Hallelujah. Tunggu pai kiri kepor, nak gospel kejung Yohanes kelenong ke ba arpo. Gospel kejung Yohanes kelenong ke ba arpo. Hadin bau Jisu Kristus la yap halor ke deng pena ki senran baro kila lendet no yo Jisu Kristus but ki don kejing setting ki nak benta ki Jew lani ki reuniam ki bala sanat pena yo Kristus. Ke Bible kong hakawe kesni bahwa kila syong hakawe ke kamera bat kila kang ke ke yeng namar ke jing septing jayu Jisu Kristus lawan wade ki namar bu Jisu Kristus la mi pat aga sngi ke balai ke tien ke jong blek ong dongenya pule Yohanes ke long ba arpo ke dekat ke ba khat kendai anda kum ta bala janbiat aga ke sngi ning kong jong ke teo bat bala kang ke jing kang aga ba senran ke la don namar ke septing ke ju u Jisu lawan baru yeng hapdeng ul ong haki long ke jingsuk yepi na bola ong ti ke ni ulapen i yaki lagi ti lagi krong nama kita kisenran kilai kemen na bakila yu i yu try anda kum tahu Jisu la ong pat haki long ke jingsuk yepi kumbau kupau la pa yenga ngaru ngala pa yepi agar khot ke ar pu ar ke banga kwa ba pinda kin mau bau Jisu Kristus ule kene dia bula ong ye kene ula persat halor jongki baru ong aki tu pediang ya mensim bakoi ni hang ne bau Jisu Kristus shimlawan shimla sneng ye ki shimla mai ki ong balai ba pi yang marwe balai ba pi pai dien nga balai ba pi len yang kumta terter Jisu Kristus wan pada buwan nama rutip ya gajing don't come gajengki kini kibri don't come you men simbakoi kini kisenran ke jeng don't come you men simbakoi baru Jisu Kristus wang long gajing suk kabading kang wang long gajing suk diang ya gajing suk ke bashisha ke bawana utrai baru Jisu Kristus wang kumba lapha yang kumta ngaru ngapa ya pi ke perthai but shwabo Jisu Kristus un pa yeki nak bendang no kam wang tu pediang ya umen sembakoi balai bo Jisu Kristus wang ki senran pediang ya umen sembakoi namar ke baki senran ki don kam kadai umen sembakoi haleluya nganong ipi ke jing shet ham klam umen sembakoi kelalong tang ke jing shet niam
Kristan ki ba kam ba ki long ki bala khar sian klem ka jing pendap ka jong men sem khoi in long ki Kristan ki ba tolot bat ki ba penjak buram yau blai. Ini tak daw ni keski ki ba menta ngin penlong ya ka jing duai ban pediang ya ka bor ka jong men sem khoi ha ka jing em ka jing ngin duai ba blai un pendap ingi do men sem khoi ha ngila yo ka shap ka jong men sem khoi ringi don kam ya ka jing pendap ka jong men sem khoi. Hallelujah. Kaktin ka jong blai ka ong shi shuk no jongin ya pulih kam ki apostol ka lanong ka bening kong ka khat ka besal hado ka pra kaktin ka jong trai shwa ka itu shwa ba Jesus Christ un kiu no artar chejrong ka Bible ka ong ba Jesus Christ la kredi ni kintin dia boleh seng lembat ki ulah hukum ye ki ban omlet no na Jerusalem henry ban up ya ka kular jong pa ka bu ong pila yo sngo nanga na ba Yohanes si shaula pen baptis da ka Ren penbaptis si pido men sembukhoit sekendat sngi nado menta. Ini tak daw ngidan kaman sngot ho ikini kani ka jing penbaptis kadai ka jing pengam kabamot baro shirnya ngidan kami ka bor ka jong men sembukhoit. Amen. Hallelujah. Nado clear slakjat ngidan kam ya ka jing pendap ka jong men sembukhoit. Ndai tang pendon ya ka syap. Ndai ka jing pendap kani ka jing penbaptis daw men sembukhoit ka kran chpang ka jing pendap ka ban nado kli hado slakjat. Baru try Jesus Christ hukum kum no tunginya puli khat ka ban rio. Kum ta ba kle wan lang ba kle kli ong ko try kani ka por ben penyo pat ka hima ki Israel. Ule tu tie ki omde ye pi ban tip ye kani ka ayom ye ka bu pau la bu ha ga bor ga jongu hi ni ki senran ki perkhat ba ka pertai ka la kut. But kata ka hima ka jong blai kan wan ha kani ka slap pertai ha ka bangila ban ida kani ka khmat do pen ban uji supres ong wat kuslai kata kay ka bapidon kam kani kani pinyo pediang ya ka bor andala wan ben semko ya pi ba fin long kinong playa nga ha Jerusalem but ha Judea baro but ha Samaria but ha do ka bakut ka pertai uji supres ong pinyo pediang ya ka bor. Dan tak tahu Jesus Kristus kentu ye ki senran ke jungo bakide ban aphado bakin dayo pediang ye gebor. Bat kata kalong kebaran kam na gebanta jungi. Nanong ye pi bangin yo pediang ye gebor ke jungo men sembukot. Kei ke bangide ban le. Nan ai pi ye ki katu kat ne ki mat ke badon kam. Kabaning kong hoy ngidon kam ban pediang shua yo Jesus Kristus ngidon kam ban kala ke bamut shua ngidon kam ban nget how Jesus Kristus Hadien jong kanila rafikwa ya ka jing penbaptis ka jong man sembukhoy ushabi na ka benta jong kadie kadai ka donot ka basliang tungenya puli Yohanes kalnong ka banyo gad khat ka balai po inyo di ha ka sngi ka bakhatdu ka sngi ka bakraw jong ka jing khawai niam u Jisu la yang bula pertau da ong lara unonoru usngo sliang ai bo un wan hanga bo un diru Jar banget hanga kumala ong gajing tok kawa bayam ginya tuit no na gadono jungu. Henry yakani ula kren syapang sim. Ya bagi tagi banget ya ukin sa pediang. Namar 4 simla ayo men semukot naba 4 simla pendan buram yo Jisu. Hagni penyu ya ke bracket ke bala tok. Bahkan ni gajing kren gajong Jisu Kristus kadai syapang gajing pendap gajong men semukot kita gi banget. Rehakan ni ke por 4 simla ja balai na maru Jesus Christ 4 simla mipat na gajing tap. Baru Jesus Christ 4 simla pa yu men sembukot. Bagaktin ke jong blai ke itu bahang ni Jesus Christ lakran lepa. Larafikwa ya gajing pendap gajong men sembukot pidon kamban sliang. Lemdang isliang nyenam lah banyo pediang. Kampen ngidon hakano ke kenhon. Kamdai ke kenhon ko penlong ingi ibadap do men sim. Kamdai nagadaw bangi start lani bangi don ni gajing ai lani bangi long ki bre ki ba la bat kumni kumtai em kaktin ka jong blai ka ong hi nakabenta ka jing pendap ka jong sem ko gidan kamban don ye gajing sliang ye roy try gidan kamban don ye gajing sliang ladang yem don ye gajing sliang ngenam la ban yo pediang ublei onom penbaptis gidan ben sem ko lem dangi sliang dena ta gadaw pinyu I hapdeng shibon ki bre kiba one show try don kiba yo ya gajing penbaptis umen sembakoi
don pat ki bam yo ka daw ka long don ki ba sliang don ki bam sliang ki ba sliang ki yo pediang ye gajing pendap dia ta ka daw bangi sliang ki ban long kumu kerang u ba sliang ye ka wa pitep na ma ba kerang u sliang gajing sliang gajing u kerang ka long ka ba per ba don uwe uri rong ba uwe tu kanai nga u ong lada piyo i u kerang ba udang di ha ka por bu sliang don kam ban siat ye u pila ban kem ye u namar u kerang haba usliang u klet lut ya baro u klet lut ya u kla u sing kini ki merat ki ba khamdan bor ban u klet ye ki nong be merat u klet ya baro kajing ken mau ka zu kalong be tang ya ka kajing sliang ka zu kalong hadu kata rin ta daun dola yo ya ka namar kajing sliang perkhat shu ya ka yo skong shu ya ka namar kajing pelet jimut ka zu kalong be cha ka Jadi nak kedaw kajing seliang ya kajing pendap kajing mensim bukur ke depan longkum ta. Man laga por kidon kam banduang try pendap yang man laga por fin duai kata kajing duai hagawe keski ubleu I kajing seliang kajing pi un pendap sisa. Amen. Pidang kamban seliang, lada pidang perkat ya kani, perkat diketai, lada pidang leran, lada pidang artetin, lada pidang perkat ikai bagi berikan ong, lada pidang perkat ya kani bagi ketai, pidang melak banyak pediang yang mensembukoi. Uji sukru sukwa apa pidang pelejing mud bahagi, jemut perkat kecil baru kin long syau, barang try ngadon kam ya mi mensembukoi, ngadon kam ya kecil pendap ke jome, lada ngi seliang sisa kumbas seliang ukerang, lempep utrain pendap ini, baptis ini dong mensembukoi. Hallelujah. Barngalong ipi lada utrai lapan baptis ngido mensembukoi. Ngin long ku melong ki senrana ke balang ke berdengkong. Kiri ki beri ki betulat. Kiri ki beri ki bela len ya utrai. Kiri ki beri ki bela hap ki bakla. Ki baduna penban andau mensembukoi lawan hiar. Ki kelalong ki beri ki beslur. Ki kelalong ki beri ki ba IT load. Ki bomdon syuk ke jinglek rahan ke benta jong utrai. Kaya bekilek berbor kelong baik penpan buram ya ublay. Iklam penjak buram syuk ya utrai. Haduk ke bakut jom ke jing im jom ki. Ini tak kena larangi kuat ban im ke jing im penpan buram ya ublay. Haduk ke bakut. Ken maafin umlak adalah ke jom ke bor. Hidon kambat umen simbuk kuat. Ken mau. Nak ke benta ke jing pen baptis Kalau fikwa jing baptis pilej ki beri jong blay bat Semua bahasa pun baptis sengang kuat ikban pendap no ejum baptis. Isyakri ke jong try ki pendap ejum baptis Kat baik ejum baptis men simbukoi. Kemudian syakri belai balak ban pembaptis sepidum men simbukoi. Kemudian menu-menu balak ban pembaptis sepidum men simbukoi. Datang uji sukresi ban pembaptis sepidum men simbukoi. Ini terkedau. Namar baga datang uji sukres ngi haban long ko ya ga donor ngi haban terang sisa ngi haban seliang sisa ngim de ban le ngim de ban shuwan tang dep lani duai tang dep utra yit di ga donor ke jongi ga donor ke ji di ban long sisa ga donor ke seliang adu kata-kata lara filang seliang ya ga pertaya ga juga por fi seliang yo men sim jong blai nam la ban yop dia lara filang don arjing mot fi nam la ban yop dia Ya bandan betang kowe ke jingmat kata kelong ban pediang ya umen sembakoi pidan kam ya umen sembakoi kata ke jing skodon kam ke jong pi kelong hadu kata-kata balpim dei ban kerke namar kam dei da ke jing bukti jong ki syakri ke jong ble filap ban yo pediang umen sembakoi ke jing pediang ke jong pi ya ke jing baptis ke jong umen sembakoi ke dei bet ke ban na utrai kala ban jah ke no ko por kala ban jah por belong jesang kala ban jah ke por pidan marwai hayeng kala ban jah ke no ke klip mat Ruji sukres orang ki senram pi haban up ke jing up ke long ke baron kam i ke jing up ke pen i ke jing sliang larangi sliang sisa ke ngem sliang ban up wat de ki kentaru ni up Larangi i cisai ke ngim selia ban up dagi babon ligi sngi wat kita yo wat ki benai ru ngim thait ban up balai namar bangi bangi angnot ngi kwa Dena ta da bangi kran chipang ga pendap ga jumen sembukoi kran chipang ga baptis ga jumen sembukoi ga jingim ga jingi iran kamban selia Shwai ga bangan penkut ini ga jingi kai kan mau ga ni ko wai kadon ga jingi pera padang tang ga jingi op diang ga syap ga jumen sembukoi bat ke jing penbaptis kepada umat sembukoi. Man yo ega syap umat sembukoi ke sukba. Kedun kam tang ban sungai ya Yesus Kristus pediang Yesus Kristus ke donor ke jongpi hang tahi fla yo ega syap umat sembukoi.
Re ban yo ai ke pen baptis ke jo men sembukoi. Piran kamban up, piran kamban sliang, piran kamban nget, piran kamban terang shishan do ke donut ke jompi. Bangan ong ye pi. Ibre ke terang shisha ke pendap ke jo men sembukoi. Kita kibala yo pediang ke pendap ke jo men sembukoi. Dalele ro kendom len yo trai. Dalele ro kendom paidi. Dalele ro kendom penjak buram ke kerteng ke jo trai. Kandon be ke jipen syat bor ke pela. Pinsau thu hi bakam de ke bor ke jompi. De ke jing pela ke jompi. Pinsau thu hi de ke jing la ke jompi. De ke jing start ke jompi. De ke jing nang ke jompi. De ke jing tip ke jompi. Bon bon singi la tip ke tin ke jompi. Reban pentrikam ngemla. Ngemla ban pentrikam. Nganong yipi ngidon kami bensim. Jadi kita tahu ni keski ke benta. Wala da kalong ke jing hikai ke belengkot. Rai kalong pat ke badon kami ngi bengin nang sngot hu susu. Siapang ke jibun baptis hau bensim ko. Bon sin ye kran bahas pang ke jibun baptis haka Rai nganong yipi ke ba don kam hadu kata-kata bengin yoru ya ke jibun baptis hau bensim ko. Dongin ye pelong ke jing duai. Kau bleun ai hengi. Ya kata ke donor ke basliang. Nanda ke jing pendap. Ke jing pendap ke jong bensim ko ke don kaman la ke klemat ha ke jing em ke jing. Namar ke long kum ke jing kamet ke jing em ke jing ke long kum ke jaka ha ke baka wa ke banau bensim ko ke tuoj. Hangi bat leng ba jengi sekiwe. Kat bakana tuoj leng ba jengi sekiwe katangi nang lon kam ya kata ke jing pendap ke baman la ke por. Esia ke pat ke por kanang asisyo ke jing kai. Kum dua pengin long ke badap dau bensim ko. Jongin leja ke bangin penlong ke jing duai. Tungin yang lang ha ke ke por. Hallelujah. Try a bling a sngongo amen na gebentag ni ketien. Banga duai na gebentag baro ki bio sngongo ni ke jing hikai ke try. Lada don na pneng jing ki sngo thu ki don kame ke jing baptis men simba koi. Try ai ke jing sliang lamar ke jing sliang kalong shabi. Try rap ingi bingin la ban up ke try bangin up klem jing artetien bangin angnot bangin nang yai terang. Try ngangit scam kat penginang terang kat penginang seliang kata kenang krau ke jing pendap ke jome ke jing em ke jing pendap iki do men simba ko ya blai kenang ya ke bangin long ki break ke badap do men sim ku blai shibon me sngo ke jing duai shemenga ai ke buram ba ke jing ro ngangit scam kan do ke jing trai ke pela ke jome ya baro ke bio sngo ke jing ikai makin don ke jing terang ke jing seliang ke donut ke jing ki ha ke kerteng ke jong Jesus Christ ngadwai amen blen kur ku yepi amen.